Say ya na me de ato me papa anim. Bibi kakra mi so na ne bo afu. Onim de o ye nti no na ne bo afu. Bibi kakra no so ye de. Say mama menye ne hwe. Me krokro no. Enso no onim se na esini oba kasa. Ma wo no misu menyinsa misu gu me ba ne so. Mitumi ya asoro ho do mitumi twa asoro nyu sia na me bo mpae. E wo kwan a ode me ye fa so se awurade mo amena me won fa me ho fa me ba. Akoma FM. Afen ya kana sen kwan a na ode me fa so no e na me bo me papa amane no o se ma me se wa nya abotre na ebe ye be ma de o so okrokro no ha o so okrokro iti ma woni me kwa wo me ka che ne se mi ni nyema o ho no me pesika akra na me de atoto akra no ho nyema o ka je me se me ye adwuma nti o ma miska ma ampa wa ma miska me kwa wo ne kura nyame anim na me wo ebura so e na o mo transfer me ba agi iti wo mo transfer me ba agi no o send me 8 million nti sika na anso me papa na ekoba okoba ye bibia nti sika na anso na me ka se me papa kura frɛ no oso obese ni miska na me ne kasae oni sika bia na wo wanya kura na obi ne wawoa me na me sansa ni obi ne wawoa na what one ma me se one edi nkomo be ma no e wo Italy ye Daniel ta friend dada ono wo mo asem na ne ye kan na ne ye kɔ no na ye bi se ma me se wa se be ma no e wo Daniel wo Italy unso wa ha kwai be so na mo fa so mo se o si imo chere ye mu me fa cho imo na me de hu no me hu no ye video call in the 4 months na obae no na me ko hu no odoma. Okay, nti imo no video call no mu no 4 months before baba no na we you wo hwe me no fo hwe me to hwe ma wa mu ye say na me ni je wo se na bi oba we de oba me baga no no na me ne be dante ne kura nyame anim ni me ne na anya hye e wo fon so. Okay, ha me nim keke nti lucky me ko hu no odoma na ni sister me nim ni sister dada ni sister dada na asori a me ko no okobi na me say asori a okobi na me nim sister de a na me no betena me wa me matena on mo 5 years na me di sua madwuma wiye o ye de adwuma hairdresser o ye hairdresser. Okay, ti me de me hu no so matena on ma chenti no aha na ususu sa die nti na Daniel wanwa wo na wone wo twempra no agya wo akwakọ wo aba afoforo ma me mpa so me nim adie na aka wo se wuti we adie na aka wo ho se bia be ma no enware wo no obeba be kwakọ wo no yoko be bia oba no ye hwefo ni na ukra ho afeche no ma me mpa so me nim de me ankasa me nim e bi se me hu ne se ye ni suban se ni suban a ase onim de we ayesini oba akasa na on kasa ma me eni natam me ni natam krada me ankasa me nim de oba bi o ha utimi o ye kama but ni engine enye akoso akuma enum no e wo ye not and capital not wo bi o so a omu ade me pa chaw engine ho bibia ye kama wojidi bibia ye kama bibia ye correct bibia ye kama e ho nye kese no white bibia ye kama be ma ne enjoy kama bibia ye kama so your point wo bi wa ne ho fe but be ma ne ko na engine nya o ma ho bi ma bibia ye kama na oba no de mete en so one oba no tena ho ache Akoma ono oba ne tena ho ache na oba no so no ono so wa anwale na oba de obebo ni dua ebi so ne tena ho ache na oba no so no ne dan ya wo si no oba na esuso osoni mu oba na esuso nti me be hu ya me so enye hwe me na obi di bi ye me aka enye me de ebi so oba na tena ho ache na wo dan ya wo si no oba na esuso nti on che se kona kofa oba afofo. Okay, Pastor ma you should ya na ka ma ababa ya be na sorry adie na aka no ma no wo pa na ma o mu ya kokko de ma ya na ahonfe de nyame se da de che wo mo na mama de hu ame ase etire ma dwe kakra ni mama se be ma pa ne oba no wo fe sei
seven previous ye obi mo hetimi ka se we dey kokuro se na o e che na se o chen se o ya aboa na sister ye o timi nche ma yes o timi sa akwa na hwini na hwene na no de se ne kasa kwa che so wa bra se ma na e mani bi wo wa mama se bema pa se ma jai go picture ye hu ye mama no kureni ba papa ya sa akwa fa na waja sister ya to obi akono de no pompo picture ye o kasa na we na waja na hono te me buza mo se na adie pa na aka baba ye ya etimi de mama me suspect se biribi nkoye ojini stars no yini ye wo bi sa ma stars wo yini ye so yi stars ni ye oh me ya count mama because some pa say wo ke bi wo na style ben ya we style ben ya we nkran de rotimi ye ma na su nyina ya ka se mi kuntu mi mu nyina desa stars de meye oh stars bia no meye C4 meye C4 meye man so de na win ba de cross so ya ma C4 you so di ba we ya Marco Akoma FM suban na meme bi ni oh boy omuni suban ba bi ni suban omuni suban omon pese ye beka na oba hunu biya wo pese owuram na wo ba ya wo si dane ho na o dane ho ma wo na the way say the wo sitie ne to besi aye ne besi adane no oba ya oti aka de ba bi na ka to le ka wi aka de ba bi to le nka hwe na aka de ba bi oba wo to mitena so yo obi o wa no fa sa mama dia ka bi nya papa oni ma biale no oni ma hu siesie oni ma bra na kura wo ntimi ni kuru na ye mama e ma ni bo afa kwa wo ababa ye otie ye na ka bi ka ho fe ye na ka bi ma ni just sister ni ahwe mama ya ka ready nyame mama se wa one and down de nyame abowo one and down Marco front and back bi ni suban front and back front and back we dey back that's right no o dey fa mo channel to so kwa check oh ni ku eti me ja we na pe won defend we who defend we okay ba bia wa jana ye ana camera ni yenye ni very beautiful lady ne color ne wa color ne wa fe hwe na chi won yo mama yusu ni bia se wa de be onsra won de nyansra ho fa se wa tan ne kakra ma me hwe tan ne kakra ma me tan ne kakra ma me Jesus tan ne kakra ma me mi ma ho fedua tan ne kakra ma me mi no o go fa ma wa eto we wo tra so ye dan na ko fa no nche ya hwefo ye be ba cha ye dan na ko fa de mo fa ye fa nche ya hwefo mo se wa mo ready dan na ya kade mama suban ya kade abia no subanye mama ni bi ya me yese dan na nyina so mami tie kria ka bia subanye Marco mama na ni bi bia se o ba na so be defend nya o be dia hye ade ni mu na wo wi a wodane na ni ko na dia ba kwa na wuhia mama ni bi suban mama ni bi suban ya kade suban ya kade esu na nye omunya mama ni bi mama ni bi nya omunya ma bisa woni ma pra wo de opra de mu ye ma wura mu nyina bisa na opra de mu ye hu dia hye ade na mo pese kria ma bisa so opra de mu ye na me chese na du mo mic e fia wo floor Marco na ahofe no ni ka si ejai no mama ni bi ni ani suban ya ba so so ma na sa we hu be wura mu no sa wo ba we kra won fa duabo anta so a anka won ware no ba ko no se won fa duabo anta le ba ma na anka won ware no we so on ware no o sesa ko sa mama ni bebre wo sesa ko o sheda hwe de hye entomanim ye we de menya yanka me pe we de menya me pe obi aso kira na he no ko baby foforo mama bi so so ma okay mo sesa wo mu suban okay me da se sesa suban me bacha me da mase mwawie mo sesa wo mu suban mwawie we yo ba no so yo ba so be defend mama bi sesa wo mu suban bibi wo mama ontimi o time waso Daniel emra meche mama me say yem fred na bibi wo ho Daniel entimi nka bibi wo mama na wait Daniel enfa no ka che ade pasonam on te Daniel enfa no ka de ko we di am ntiase awon so we di nyaro mama odi opa me mama odi opa me ento atefo na phone ka se wo na pen David abinyasa mama was fa number tuga na kache atefo se what way o mo pen no emra na bra ye hwe ha member be ba so mpese wa
Mariamo ati for ebia na wo so wa chichire bencheye na wo the same problem ye nua ba sai wa wo yi bi be ma bia je wo atena ayi Ghana wo wa brochire wo de na no atoso meware be ma no aware wasafa wachi akwa ware ba foforo me pacho so wo sa problem ni bia bomodia na efre yen ana fabra koma mu nsam dwumadie so ye waskwa ye ne mo na edi hwanu mu wo so ba sports stadium wudu sports stadium also wo paskwa by askwa mo ye ne mo ni main gate and edi hwanu mu wo ye nua ba masewa ne problem ibi ana wo de ne yo ba bi be ma bi sofo bi hwan na atete wo fo asam no ebra me yenka ma askwa ye ne mo edi hwanu mu wo ba na wo fom kwani afre 020 39 33 582 020 39 582 our friend here where your production line wo friend your better so na ya chiro baby so a ye wo na chese wo ba say mo ba no your ba na be ma oba what if you say so 5 years or 5 years oh okay enti na say de na pastor mo ka no one ubuade say me ne be ma te kasa be ma friend say ubuade mami mi buade pa na me san wa abote obe ma ho bi say kwan ode me fa asu nyina na me se be ye wa abote pa na ono aka so hu say me emre e bi say oye ya na me pa acho okay e me su na me pa na acho sa ono na ya fom so wa ya fom so na me pa acho nti oni say me emre na abusuan so a ye wo mu no so no obi ampe ne ho asem oh okay oba kura papa no me papa ontumi nka hwe no ase okrokro no se ne be ya obehye ne nana oh okay enti ye hwe be ma ne ba ye no wonu aduane e ma ne di Akoma FM ba ye no ne kure man de ma anya aduane ama ne me pese me hunu the reaction tie se bia wo sa no ye na wo di waduane atimi se nko ye ntwe me bisa me ko ho no de na me ye aduane ebi wo kra o meda na sa na oba ne honum na oye den okoda bibisa na ba cha bibisa na oseme kwa asori nti ebi wa ni nuanu mu mienu kro me ne nkasa se kwan ode me fa so no encha yi ha nti mama me ma no aduane ama na dida okay nti oba ye ne de oba ye no ni kro nya na papa na se me nya aduane ma na me se da bi ye krokro ne dodo okay ye krokro ebi se kwan ode me fa so oba ye krampo no osan be so osan ne me den esan akoda eno wa wari awie no on wari ye no pese osane me koda na wa wari ye na me ko do ma ho na me de akla ne ko ye no ne wife e ko okrumu no o se me ene ofoso me se me ne na woni no ko wari ne wife fie o se me ne na onim de enti o wari oba no oh wa mama hu o so onim de enti o wari oba no se ba ko na wo ko wa nkoto oba na ofie o okay me ko enwumre no o ma me ko chia oba no su chia me ma me akwa aba ani e ko ni sister honom na me da nti ne yeba kumase ye di 2 days yeba kumase no e na all force me se chenchi na me ne obi a wakoye ba foforo wakoye oba foforo ho ade ni na wo sa ba ne ma obo dem ho me pa shy me ne na o ma mi scan fa nya adwuma ada wo wonya marriage material mama me ye bi pa wo pasa wo ye ne side check me pa shy side check na wo hu body yes we ne skin yes we ye side check body ade na ode ma ho mami wa mama wa no tell wo ba obodwe trepe pa cho da bi wa to asase a wo si dan ama wo so pa cho da bi edan na nko osi edan no kure nyame ni wo ye na adwun so obesi o ma me cement ska ti e kwoto ye no e na wo ma oni wo mu di nkomo no 2 rooms no ka so mu nsi ti ono wo mu charge 40 million 30 million kwa no ono wo mu charge nti e yes ano e na papa ono aka se asase ne so nti odi bi be den men ka de onsi mame e na o se obesi 5 rooms wasi onsi 5 rooms no mami me wa anua ho me wo blocks ho asase so na wo ma wo besi dan a e wo so ma sika ni bi wa anto ase e na o so omunsi Akoma FM kafra agria Marco, unse wa wari o wa okudi ne ba ne ko okwaji ska no ne wi pie ye no o sa pese won ne da se wahunu mema bi nkwasi ye bo ye bi fuma se wahunu
wahunu ade a wopese woye wonsa nsuro nyame wo ware ya wie wo odi ne obanda e ba be kire wo ho no wo pese wo fa no wo ware no wo sa pese wo sa ne da iji no sa ye wo da sa de a adai wo suro kwase ya bo ni nti wo suro wonse wagye ba ko na tena hwa enti wo suro se wo ba ware wei enti wo pewei enti wo pewei won tumi ntwe ne wo firi ho enti wo benya nanka waware ba ko no na wei no so we susu obeye ne ko de enye wei na be ma na ni ada wo obetumi abeware wei ko de aka ba ko no be brejuma wo mu dia ne wife that one and pay say free ni kuro ho ne wife on say me one and pay wa friend pay my friend pay okay maka che ne say ni kunu kwan ya ode me fa so no first no sa kwan na opese ode me fa so nti on kasa nchire ni kunu no me friend ni na tamoda me friend na isa so yo ba ni bio kwanya bema ede oba afa so a enye no obi biye wa ebe ye enya wode nti kwanya a wokunu de me fa so no mesre me ne wo ba nti no me pesa me ne ntam ebe ye wanchi bia nti won kasa nche ni kunu on si yo wate ma ye hwe wo ye hairdresser na o ma ye sen ba ko pe eno ne woni Daniel ba no adenti na se be me be hawo de a nia oye no school fees no de ba no wo woman interest school fees no then one kasa fa won 500 no edidie no kakra be wo mfa na dachi bi se be ma ne ba sa be baje me ba woni na camera mami adwuma no se nkoyi adwuma ni nkoyi nti me ka je ne se me se no adwuma na enye nti me de adwuma for support na we yankwa we beko na me de ahya akola no oso da bi enu ti na wo ka san ko ma wudwete kakra ne fanye Sunday na one me yes time me call ye no ne papa krampo ka se o ma na me fanye adwuma e na osi you afedie wona na osi you no e na me ka se me no na ka o ma me ne wo akola na chi a aka we nyina aka mama usika be ma be na wan walo a obesa ma usika se fedija no aka na tantan wa ware wu nyina hye no waso no na sai won sai ne ngo ba ko adan ne yire no wo wonya enwo ya na ne yire no nya nwe oso ba be fa akula na mami enya adwuma oso be fa akula na kwa brotire enya adwuma mami akula ni sha efie sai 5 years okay what was saying 5 years so ba be fa akula ne yire no na wo be fa akula na ma oba no no so be fa akula na ma oba no na me se enya adwuma ba oka so be fa akula na kwa aburuchire na me se ne mate ba mami e no kra na enya adwuma ade na enya adwuma ye be fa akula ni swa wonye fi say 5 years 5 years one e be jare no wana e wo de so be pe wo bia ma no se ne do so amro ti mami obe ose me ba no ode ni duru ho pa mi hu na chiri biem nti mbesa akula ni nya be 10 years na ko be fa ne ba ende e ne ba be fa wo be fa kra ko akoma ne yire no na mo anya sai bia o be fa na kwa abrochire wo chinchim won sa oba be fa on me ba ne yire na ko mami so anya adwuma so obe yira me ba no wo be kwa abrochire mami aka ya wo be kwa abrochire no mami e ka ya sempa obi be fa ba ukuru me fa ba kwa buachira se we de wo say ye na ni da ho sa wa na ni da ho sa na ni teta ho pa enti ba ne fa ne ko ka kire wo because the abrante ne yiri nyina no say wa no hu enti se won say oba bi anka brocha kwanto de mama asa ne mai mu kwa ware de bia mu ko boga mo se kwan wanso ye ko chan na mo ko enti nka abrochire de wunya te de a anka mirika ba say wo ka se me mamma nkon kire se onim ye wo ho na because ne wo aka nda no hu sunsuna wa asasa ne pa bokura no odi mirika se wo ni da ho na me ne ya adwene pa se until say dan ebe ye na adwene se one ne be ka ma hwa kwan wo asumdue mu no so release akwan de ne mana ye sure say ne nsanka akwan ne bi okay me da akwa Marco yeah eno die me ne se wa anka mempene oh okay mempene efri se asumdue ni yentem se asumdue wo ho na me de me be ma wo de a problem bia ni ho na wedi kan ya ka kire me se wo be yi kwa unhunu na chiri kwan bia mu de me ya de abofra ne ma wo anka ha adwen ati se de se wa kan se ne be kwa abrochire anka ha adwen nanso wadwene boni a wode ta kire nti obede ama wode ne banako eti nka anka we de nka nye problem na mmom o ma asumdue mra
sa sumdue ba wo mumie no ntam dia eni obetumi de ne ba ya de akọ na ba no so de moja de moja obakai ne akwa ba meme wa kwahye no ha ma se wa de me person bi sa wa ne se onyi ni se wo pesa akra no wa na wo di yese wo di twa na be wo di be ma ne ho mami mpa cho da bi da won fa ne ntwa na be me pa cho da wa yare fa we brade che wa yare fa we eye 3p garlic me se we me kan fo dia ma ho eni akwa 3p ya dupa misro pepa 3p nom na baboa 3p be ma wo nipadua na ye fefefe kama wonyai diabetes stroke nchew be ma wo nipadua no aye kama obi wo ha ontumi kura nkoto ento ne mpaboa mu efrisa nafu no aye doa 3p be ma wa ye kama ama wo nipadua no asisi so yie 3p pepa 3p nom na nya wo aduma no na aye 3p garlic mesa Erica Hinkra was 3p garlic mesa sa pepepe na jese abnaje 3p eni anji pass Manuel Adams so was 3p yenu be ma Francis Waja was 3p sister Rose is 3p nanu no 3p ya na ko Daniel ba Mr. Bakwalena Apidan Angelo Subenya bi Piwak Natural one more number ni friend 0248 92 88 24 and then 020 00 CIME ya de bra ato yare ne so misu ntimi ntimi we ohunam dua nyina tutu waya mmere wa dra ya time ya de bra ato so enu ti me se wada obenya time eba me sane be na fe kenje ba capsules so dia piso ebisu immune system no eboa pa eyi enem nsan ya dia se free mema ho efi ma ho enu ti time eba me sa ena ke enje ba capsules so benya bi ewo mro ma bi jana osato so na akwaja hye kwale na kaba Daniel ba heba PFA me also comes up and down okwa chemical na eba show bia mu a wo benya time eba me sane kenje ba capsules ne bi for 0244 417 nkase mu hene nompe mu hene mesi wa firi suro abehwefom wonan awo ho won nkase ni mu abubu nkase no mesi wono nyankopon ni wono ne wo ho oto ne boase no wato nkase ne de ama eye ba wo sign ne ho a wo kwa akowu enu ti me se wada bomode na bra Bible Center what na wo no mpeno nkasa no ye beto ama ye woni nyina so afri ho spinal cord ena ho atochema okoto dwe no ena ne kura na ebutu so no eye anasa nkasa mu yade ben ena ene abubu agu stroke gonorrhea edam afam yade ana stomach ulcer be ma woyir me wo mpemu wo di atwani enko ba bi atwani ehwe Bible Center ye dress kro male and female ward eho se age uto na achemfo ba doctor show by nesa ultramodern machines our Bible Center tutu mirika mana moto nebra ba Herbal Center na ubenya ayare sankasa kuma siato sagogo ye wa gogo hospital in Chantama Community 60 ye wa Lashibi ye Bemba West Club fre 0244 083 482 and 0272 500 012 and Dawood ointment Dawood 360 capsules Dawood heba mesha wada mansanka de na wa winim mesha wada Dawood 360 capsules de and ya yesisie mu adwuma oba be ma wosisi awututuo ni nyina ebe free wo ede amao enu nti oba nom no na be mennom Dawood 360 yesisi na de wom sisi na de wom enu nti nonom be Dawood ointment so apo adwuma wo nom nyina etutu wo no da ho ne efa bi entwiu na jesa o mbeto awututuo wonam ya waposo na yo ya Dawood ointment be menako Dawood aba mesha de ene malaria ose wona kro no wonu na to ntumi ni die ni nyina no beyi na kwa na ye Dawood eba Mr. no ebe enu ti aja oba no nkonkradre wa penford nom oba mo frenu fura wonu bi woni mu fie dum yesa won so wonu hemba ne pharmacy shop
ubenyabi Fred Daiwood Aba Hospital na ginu pay bito was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 68 17 0201 17 Seshini na biolo enua ene Daiwood na emom Dr. Mensa Dr. Wonder, Dr. Miracle, Dr. Wonder, oh Dr. Wonder, Dr. we ya born mrania necessary ya born. Yaria ba na akwa doctor we asan haba. Na yaria no one fancy ho. Doctor dey was say ka ho bra ne ho. Na won say we yaria. When you say Dr. Mensa we free health screening. Oh no na be free health screening. Eh Dr. Wonder. Yes say wo dey. Wo we ya diabetes stroke and you dey there. Dr. Wonder. Hepatitis. Dr. Wonder. Diabetes. Dr. Wonder. Dr. Wonder. Dr. Wonder. Dr. Wonder. Dr. Wonder. Bema no just what dombrego fanglo. Ayeboho. And typhoid. Dr. Wonder. Dr. Wonder. Dr. Mensa. Dr. Mensa so ye free health screening. Nyame ya do wachirechi. Membre da ya wachirechi ya. Ye free. Free. Ha free. Bonto. Messi ye free oh free. Enu to obra. Ebra ye hwehwe opobde nsemu ema o. Ye be ye no Dr. Mensa ba clinic e wokotwi. Bia ne kidis the condition mu. Kuma se buase kwantempo so. Adopa no sia shop wachirechi. Adopa no sia edikosi anme no sia. Ansa na ye wie free screening no. Na ye wo lab scan yesa ye physio ni nyina bra na be ye ne free na wonim de atwato Dr. Mensa so say chantuma ti memene dan ya you free treatment and ya cha won to Mensa say na mesi meduru hoi Dr. Wonder free sir for Dr. Mensa say here it was 0245 95 87 68 0245 95 87 68 and then 0271 17 35 51 0271 17 35 tutu kanabra Dr. Mensa ba deneke na we kra yam frama ko wan se wo ko ochirechi ya chirechi wo ko bomade na ebia obi o wa wo chira na dia wo hunu no wa fom kwa na je se wa na e wo se wo ko ye nwie ye nua ba se wa na fe ye ntoa dwumadie no eso sawa 7 years what na ho mema ba suitors ba ko mempra wa abrochire ko mempra wa abrochire sa 7 years ni nyina sawa ejapade be na abetumi de won sa kire so se wunya ya edifree Daniel ho wapam suitors nyina mami mpache meka say mistake esa na maye mistake mpache him no oy mistake mpache 7 years wa shoka wa mpache so sit ya ho no ba be ware mpache wa sha won promise ring gibi mpache David wanye japade bi ama wo edan no waje edan no onye wanye Akoma asase no ma wo sika ne kwoto ya na asa David mpapa asase wo papa anya no waboka o wo papa asase dan no so a wantumi ansi afa ma se emema no ebiba okase wo ware foforo ye ja emema no biba de se a waware de minyanya bi ebi mai batama no o wa broche ne biba na ebiba pa no apam wo mo se won fie ne yesen 35 to man for ne enko maba wa no young ladies me pra wa broche oba be ware me no osi ho to omo for ne enko minua no ma to omo for ne enko fama ne nto be ma so ayo asaba mega jam fama ne nto be ma so be ma nya sumie na ade ti ato mema nyesu ya papa pastor Julius sese anya wa mu nyina mo ka ho wodi ba no atoto ma so yere de na ni ti ato me so me yere ni ti da me so ay ya besa ya be bo ho nyuma mo asa mo ka da nyum be na mo be boy mo kwa da mo ma nyum yesa ya no be di asa wa re ena wutui ayi wutu ya entra so ye no be di asa ke for so trouble so ya don't worry Daniel be hu afare wate
Mama say wa. Daniel be wa fere wa te. Ya be sure kama ni how. E ye ke for so travel to. Asem ye ke anu ade o. Ye jai be si ha. Yes ye be waro ni ata obi kura de timi man promise ring. Ne shanensa net nensa. Me be aba no apam. Ko e me bi hunu amane. Me be be anu apam no ko. Na ha say pa nti before wo hunu ayi Daniel na woni mpra. Before me hunu Daniel na me nimpna. Na me de ahye ma adwum se na madwuma na me hia ni. Akoma FM. Okay. So na woni obi. Na me ye work campaign cry. Oh, okay. I came for so travel and tour recruitment agency. I'm a working permit visa. Now we name Yadima Ria, any now work Spain, UK, France, Russia, Holland, Dubai, Denmark, Italy, Belgium, and also Turkey. Yadobako a came for so travel and tour and recruitment agency. And you're the idea who Bejimbi. Mesa what as I said, what wouldn't you say? Quadration man or my dos will be not down. Now when you sick and need so do better cry. And Uti Bomadiana bra. Yama free print ticket. Free accommodation, free working visa, won't pay way. Now, pay the careful so say you are continuing what your mama now go through. Your kind will sick at the mouth. You will come say a high tension. Friday was 0241 16 97 74 and now 0278 90 29 65 0278 90 29 65. Yanko. Okay, you go find about tonic. Go find my gender in America for the Amaware. And you be not say why unknown one yes I know. So why if I find no Nicola I am first say. And do to me say what about the amount Sanka go find be not being you when you find. Would I want to be now 9 on Sana to and a poco feature a hawunqua when ya a year grow find my jadroni be. Bamodiana etobinum Dr. Owusu Edre one in a dico a year grow find Mojadro. Now wouldn't be a wood to miss and pa won't Drupa, yes, your mamma, Femania Casamroso, as a show, and Unti Frederick time back to Neke, Yawa war and Macom runabout or Bank of Africa. Now it to grow fine, no Ebby. We be a Qualanak, Hairball, Mr. Bomina, Ashton room, Smart Hairball was a Fred Mensa Pedang, Pure Leave, Kamikania Basho BMO, Mensa Fred Dr. Owusu, need to grow fine, be I was 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and each time about center we one man the best man capsule samba na usese yo ya be ma wa ya mre won pem wo don brego fan club obema no man musua na tim keja to asato wontume enwo e low sperm count wo so chance samba when your prostate cancer when your cancer e wo obema no mo and when your cancer was sabe wo hwe ne mo gonorrhea na syphilis me se wadra eye best man capsules and no and a member no more when we jina brand se member and mo bi na down we di an so be ko no to best man capsules na chi wade ne mato no manom wo to no anom de anya adwuma na emum se wo to na anom de abema and ye wo be ye be mamu a pharmacy ne chemical shop bi mo wo be nya best man capsules aba na tani ya ba misi aba kolena ka ba misi Fredimens Apidan Chris aba ene kenji wo be nya best man capsules ne bi wo ho each other bar center wo the best man capsules aba no wo suhum Hansa Street kwa Christ the answer about water craze Tachima Becky Franco who saw me yaw and son Cape Coast aya boachi asa heba sewa heba ewa mampon wabua say smart friend Ishar was 0208 28 80 99 0208 28 80 99 and 0244 96 60 43 me pacho aya Jan Light travel consult ha ahena wutu akwan akọ Jarlight si baby awuko bia omude omunya no libilibi no labalaba etika ho ene ko omo omunya dadafo baby awuko bia wode wobekọ enye omo aya anu mo aye kase de utu kwan ane dadawo Jarlight de wobekọ baby akobia wode wobekọ eno tebese wada bomode Jarlight travel consult say ye ma Schengen visa Canada working permit visa here Canada USA Europe Ukraine pesoko siande na say kra de ene ma meka cho wa no expo ni Dubai to no ye fiti ase bra na ne so de kwadwopoku mahara ene wo mo maka ni na meka mbom na fa monyi moni pa ewo eye Dubai
Kofi Asante kɔ hɔ ɛne wɔyɛ sɛ wɔatwa wɔhyɛbata kari wɔatwa wɔyɛ kɔ no wɔatwa na msi oh papa daakye yɛ so yɛbɛkɔ bi aha na Jala Travel Consult ɛwɔ ato so stress high tension frɛ 0249 8615 ato so stress high tension ɛhɔ ɛna ubehunu Jala Travel Consult Pastor Julius Mwakwaba ma mejo so nana Mwakwaba condemn Mwakwaba so papa yebekɔ ye nuaba mama se wana samna so nemom akoma chade ya maso kakranse ma yeguswa yes re tiefo ne ahwefo papa bi ya dofo ne omo do ye ma ya tiefo omo do ye no kwasempa se omo do ye papa nti yeguswa yes re on se akoma chade anyanka mari de kunafo so be frantoma ni nyina wo mo an yesu ani so eto won anim na yesre won se afeko na wie ye ne yere nim ye abusu ye ne ma ye bedidi e benom drinks nom biscuit ahodo ye beto na fe kurukuru nom ne ade nyina ye ne fie ye be enjoy emo ne anwa enam ne nyina na kunafo nso ene awisian so mo so me ye de nyanka yesre won se be bibia obia wo achichiri benche de obenya biara mama yesom se ye emo anwa macaroni nom sardine ade biara ye de etopono na ye de aduane ma nkola didi ni na omo de bi ba ha ebeje anu achi antoma obi kura betumi de antoma bi 100 bi 50 yemo nyenche ma kunafo ma ebi mo hyase de omo de eba na yesre won se ba bi obi okura no ntimi mfa antoma ne ma ne mo obi ni sika se bi antoma 200 ni sika yese ntimo nyi sika no na mo mfa nje ntima ma yemfa number no tudwa ma wo mo 0599 305 202 and the MTN mama number no wo de faswa na betumi de sika no afa Mary Akosua ade edin beba no okay 0599 305 202 what the first one o Ghana ba bia wo bia what the fa kakra keto bia sha keto bia kura wo bia no ye keka na fa ye de bemu a ebedru December bosumi no no na ye nya sika kakra ye betumi bi dibi atata ne mato na fa ye de ama akura fo nyanka ena fa enwisia no pastor yakwai amra se Collins etie o mampo ne yere ena ma akua o mnyina etie ma ye da nyame asese ne mam se wa bae ma mam se wa ade ba kwa mpese ye di kan ma atiefo ne ahwefo nyina tie ase ne se mama aware ho ye krum ase se wo ye oba den so be se be ma pe ye krum no ya mam ye culture nti other countries there oba timi ye ne ma bi se be ma pe ne ade ba ye ha no mama den se wo oba betima se be ma pe yesa na ya se bio are wo dwamanfo na se woni suban aha na wo se be ma pe entima enu yentimi ye sa nti ase ma no so ye careful se be ma ke so oba ware wa mama ase ununu na hu se ampa oba ware wo ansa na wo pa bia mama entina du bia na ma no bi wo wa yes o manage mema mi yansa bo nya bibia o ebi adwumu ta ho kosi se ma huya ya obetime di mihamo to manage mienu e won nchen se bia se ya ofeli na kwaku be ba be fele gap no e no ya se 35 years oni obi o na kwamo se ba yi ni uzo bia nso se ne pe mama se nyanya me na be bo na after show you akoma mu nsamfo ne ya dofo e be ye wada ba se wansra ba mu a se 35 years kwa no mama makasa baba wo so nya sisu na unya 25 years na unu obi a woni na twempena serious a o be ware wa mama ese okwa atwa ko bompa no dey sir ase okwa atwa ko bompa chese na bibi kurom mo 25 years unu mpra kwa oba ba wa ma u ba nya bi sa 25 years kwa bi ba 2 years na mo ba twempena mo twi no se ma nya wa 27 aka tere ko 30 unya 30 mama na unya started dance ma ware ya ma wa ware ho be den chese se fi sa abra no ko wa ho ya wani mu betwi ntwam o nantu e ba yira o tu ni ade ni na be sa mama mesre mama so person ba wa he was ampa or wa ampa ansa na watena ho mama nipa bebra pam mo mama na o nyina asa afei na o mani ebo mo so se ma yemfom so mama me babi o ye oto asase ma be ma o si company ma no to card ye adwuma ma so for ma ne ba no na wakose okoje ne keys e dia ko he ne adwuma ga no de wanwa no one Ghana city ko wan fa ma no one Ghana say wan fa ma no aso sister kan say me de wo nyame nke fa nitrim so for kanyi nipa na bo na ke fa sister nitrim mama mesre ma na mema kwase bu wo mu bu ya no ma o munye nya ebu o
Daniel ade wa yema onyanya yo ababa ye kro ne te kra no de bia meka me se dua nanse de wadie wuo no ente kuma de ukopede ho awona ukotonko esiwisi ti mama mesre yemmo ye umodi bia se wo ya wari ye munu ye hu se de be se be ma no pen a ye ntena se ntwa on pen a ye nya no ho no ye nkopɛ ba bi nware na ye mpamu ya dofo nyina wie ne wi a ono so agya wasi no aye mbobo me da se papa Pastor Julius Letting Kano e Divine Hope Herbal Center wanu na de watria herbal powder otria herbal powder watria herbal powder e dia manfo se ma o ma papa bi ai na what time otria ano se e mema dia kwa ba nyina dia dance se Akoma FM. otria e ye osisi ni modwuma on se no no nya peking kra ni bia esiesie ni pedua no to obenum na no pa no anum na nwumre ye nsuo na enom e na ba se bo dwuma de fe na emergency no a eno wo de energy drink na enom e de wo de guma 30 minutes kinkray no otria ene ne je se otria na no wo wi no no ba na twi ne to ase so wo twia wo na se ho no na sale kwatu me che wo na se ho na just ade na ka de mama Mr. bi kam ko me zo da wono obu fa something kwa ye man na kire ade ne ye ma de what was it ye man kire na into na kire ani wo ba kire ne ye mba na wo kire wo kire wo hefa na ye de o kire mo yi so o kire wo de be de so e kire wo de be ti eno ti se wada ko ndem ko ba da wasu ba wasaka wotwe ba pada na ye ubedi nwa dance wo ba ma wasaka wotwe ba pada ne bi na bedi nwa dance eye kokwa na se pressure ene ha wo eye wotwe ba pada stroke na se ulcer otwe ba pada ma wasaka bi siesie ba ma na kwale na e washtam rose misty heba fried men samen ko tabia e ba shop e wa de she market u benya bi heba na pharmacy bi emo eno so benya bi Divine Hope Herbal Center de wotwe ba pada ba ye no wonum e wo macro abusiakuru wa junction friend 0591 56 55 57 0591 56 55 57 and 0551 22 82 81 0551 22 82 81 na yanko abibidromu samse eno a ene na waso ojane so hyewa opele Santa weye opele ana waye producer ma ya kakam okay opele yo wase na ye ne mami birthday nti mo fanto so ne dindi Marian Amankwa wo Germany na onfa kuma mu nsem ni abacha mo fanto so mo fa picture nto so na ye celebrate opele na ona da so no wase onfa kuma mu nsem ni agrokra opele nshira papa Marian Amankwa wono e wo Germany nyamisha na enti Marian picture ono ni mienu nya yo ono ni mienu nya yo ono mami wanyi onzo stay on no papa daza no papa ne wo fe pa Marco ene eye mami jo oba mami jo so birthday enti yam ye mami birthday ene no pele ese mama nyame ema wuni che ojo ene eye ojo so birthday mo fa to so maye mami jo ojo nyame enshira na papa happy birthday awon fe for ye pentem ye dey afa yenu be ma ba ko nso wo se owura azegi wo ayi me pa chawo ni Atlantic Texas sa condemn habrofo ya de amana US United States of America wo se eya na yire na yire ne friend Presla ofori ni mako enra na yire so di ni birthday happy birthday happy birthday pa now pele so Santa so tie empa bi mo na babin shop a mo ho nyina eti oni football ni wakwara so eni na emin fever mix ka for dem malaria honam ya honam re wanu mu ato awuntumi ni de wuti fa na dwa wo wuti akasa dwa wo we ya emin fever mix Dr. Mebonsu chemical eba shop bia mu benya emin fever mix na yade bia ni wudi asie wa hospital bia mu yesi enya yadepa enu nti kofie ko we yado beto ma reso e wo Amen Scientific Hospital ba cha bia yade ne wo
akyerɛ dura yɛn fama ɛnum ayadeɛ ne bɛkɔ Amen Scientific Hospital yɛwɔ kagye ani so ne di hwɛ ne mu yɛde ni wade hyɛ market ɛne ahwemata chima ne bofi pam fɛ Dr. Amibos wɔ 0277 0277 00 1234 1234 Marco Akoma chedie na akora bi ka ose ma se mini obi ase no edru emre se ye mo gi wo mo ani maamefo ni wo mo banom papafo ni wo mo manum epie no na me baabi na me hwe wo mo saa efrise mini baabi a meko onya obi kra wo that day no wone na esre enti ekoye se ya ekum sunsum eman age na obenya edru no esote na hwan na ne besere enu bi na ye ne wahen ye beboabo mu nyina no ne da no baako no ye ne wo mu nyina didi abom ye ne wo mu asere ye de sere ya hyehye wo mu afunu mu mma na omo nyina ache efise wutu misiri ya ema wo nyini che enti hwan na de beba eye minu mienu ene de sere ye ne berura saa enkofo we nyina enum ene omo animu enti de wo bia ye to ye nsafro de wo bia fabre yen na ye ne wo mu nyina ada no ye ne mu nyina ensere ye ne wo mu ni di mmom na wo mo so kra emra wo mo enti se wo mo wo anwa de wo bia entuma o manta de Akoma FM hwani o ma no a wo de ba no kama no de wo de ba bia ye besom na da ye waskwa ye ne mo no ene di hwe ni mu ya bro san na eye fefefe ya to ho task wo de wuram da de no kra wo pese wo ba ye ne nyina ene ye beji ye ni ewa ha nti ye twen wo bia okay Marco menko sewa ene Daniel so maka bia nti we de kakra kakra bi na Marco me de tato adesua e wo mu ne se ema ni bi ma omo ani na ho ade a wo de be hye obi ase no e ka ne ho me gidi sese wa e de phone sex e hye be ma no mebisa no so no na nya Marco ontumi nka da ade a won fa nhye obi no on fa sa ade ne metata won se obi wo ho a ye wo video call bi wa wo ni obi eya what it sad ye be dey e betata wo enti months wa ye bi da ana wa hu se wonimu ye ana o ma wo ye dey wo ye enti ye nhwe yiye obi wo ha betumi atwetwe ne be ma saa na gina so na ye de be blackmail you obi betumi aba ne be mu saa na ye de be blackmail you enti mesira mo mama ani na ho mo mama ani na ho sa aboa wo na ma ne bi nye emema ne bi nye adesua ba ko ewo mu no munhwa mo ho yie ena mesra mema binum mo beje ma bi atena ho saa so many years wo bonse obi aware ni kunu na ni kunu wa abrochire na wo ba ne tia one na wo ba ko amienu o se me twa mi kunu obeba na oba na gba abrewa wo ba so o se me mpew mesra mo mienhwa saa de ni yie wo mpe na di kan ka kire no wo ko ya no aka kire no akua fa ho adwene adwo fa ho adwene na me ntumi nya de meware na wo no so nya bia waware esene se wo beba abrewa na wo te hwa na obeba na ayeka se wa enye nyame na beba mu ena wo benya bia anka wa ma na yeden ama 7 good years na wote ho na wo twen enti yesre na mom eyese Daniel bepa bibi ma se wa se wo ma se wa sika no de adwuma Daniel se wo paso obe ha wa adwuma se obe ha wa adwuma Daniel sa de we die wo twu mu tan ne beto ya pa 7 years ye nyai se wa sa na ka wono ne ja wo san ke be ha wo enti 7 years de Daniel enye se wo de ne nsa be hyehye ne ba mu ma wo ansa na wa mema ne sika se wo mfanya adwuma sadia ne de ja Daniel na wo sukura e begu so wo benya no me enti ka ho ma nan mo oto ne bepa bibi ma se wa no mfanya adwuma na na sum nto no na na koma mra fom na de obeka bia to yie de wo pa na wo be fa aye no de wo pa wo de ka wa be hye no ma se wa nwene ne ho de sesa wo de ma no fama no na na koma nto ne ye manya sa ho nto ne jai se won fa ne ba emfa ne nsa nwurawura mu chopo ansa na wo wato ba ku bi wo ho sister bi kan de sese wo se be ma no o ya wo se fatomagu otoso wo so woto no na anam se ne twerking ama na fili
twerking na ya sam ketwa o se to mani gunu so o se fafo ni si wo so woto no wo so woto na ne to ni wo so si na to mani wo so wo si na ya sam ketwa ho na sa ni ma ko na mo ye ne sa dabi o ya dabi enye izi se oba pese wo honam dua sisi wo ho so wo enti wo ya ade ama be ma wo ne tie wani bagie na wani bagie ade sese wo de ma no wo mfa ma no enye nipa nyina na nim sa ade ne ye memi se wo de ba me nim sa ade ne ye enti se wo bi wo nyansa se wo ene na je se bia na me de we de mi ntumi nye obi wo nyansa se wo be ma ne wo tie wo abrochire ya ade ama wo ho asisi wo ho so a wo mpe na ya say aye fly away travel consult na make afo no de ama wo fly away kwande be ka say fly away ase say yes utu afa wiem fly away utu afa wiem fly away Peter fly away Paul come back Peter come back Paul live ban baby I'm not the lunch headmistress man and then so the from is on point fly away travel consult fly away we dream country it's you do fly away man working permit visa we bi we dey kwakata Dubai Israel and also Korea fly away travel consult you be ma Schengen visa we be ko Germany Spain Holland US UK Canada Ireland Brazil Turkey Mexico and in Konkwa we do ka ho ya de wo eko fly away travel consult maybe sa wa kwantu ehun some there will last stop anyhow last stop and before the edu what would be edu ko fly away travel consult na yemu a wase bi a obi ho a wo be so to kwan na so oni birth certificate woni passport o se sa phone wo hia mo ai mo mra man nya mo dadwene kura fly away consult so wo ba se de tie bia no wo be si ha na no kwan na entempa no a wade wo ko wo mu bibia ye genuine ye fast no wo mu bo so de eni da fam say moto enu ntibla fly away travel consult wo be wo ye awato so ahensan bonsuom atonsu ahensan bonsuom ewo na fly away travel consult one more free 0243 42 12 12 0243 12 02 na enen kamen we ye fi e fan ba ko sister Hetty Hey, wow. From Paul, and then Henry, the Baba friend, the birthday. Wow. Everything is on point. Yeah. On point. Mama, one guy or a guy. Oh, yeah, guy. Happy birthday, the eye of the nation. Okay, you okay. Fireman, fire akatu ti eba yankomra. Oh di mama na nya no na obi na mi awo o san sika odi asenye nipa nyina be ade sabi o sabi me pa cha no fan cha me nidi wo bi atem ade wutu what did them mama pa cho de what did them and na sa wo wanya na so obi ne wo se wuti we me pa cha nya nipa nyina na omo wo a be ma na show mo nti ni sika mami
emu ye de ne aye me operation me na me koba afi me be fie 6 months 6 months no send me sika me wa no kasa nyam no bra bi ifra bruchire na danfo bi fra bruchire bae nti obae no na o se maame na uhu no wenfa na wo de bia oba kama we say na what na oma Daniel edi wa aso oye wa yaka de sa no eno minim asama mai no ye de ekokan de bra na ka say se de opa ye nya de onya ye nso anya de ampe eno kra ya asam bra yi se me bra ya ba be se me pe Daniel se bra na ba na danfo na ba be se me pe ene one na danfo no kra nkasa Daniel wa do sa no ye sa ya fe mami me wo eno o ma miska say me fa nko han dan dan no kwan a o de me fa so no madwuma so nye me han dan ni sesi a light bay water bay ne ne me keka on ye beje me wa akula no so on hye no bosumi bia ti me yesa me papa wo prot o san wo o prot o san ato ye kan say ato foundation on to find o san wo brocks nti se me kwa han dan o mo ame na me nya one room bi na me ndam adwempa na me kan I feel see you got to talk when you man be ye foundation papa no kra di ni sika ye den e kan ho e ma ye to foundation bra say me nene na wo fon so wase nene nya dan o se me nene na ene ya mami ene na wo fon so ya mami e na make us have be for some an kasa ye a mo fa nche me wa ham yan kasa on me nene na wo fon ene mami o kan o se o she de me se me sha atale o se ma men show me so me phone as a problem kakra ye dey abi ma men show na tese mo video ko no hwe me afi emi wonku bi wo ho minim de ba mi tim okay enti ma me fanku na me de mensa Akoma FM me pa cho ha ati forward nku ni nyina bai enti Daniel say me say ene Italy fo go krom ene ye wo Italy fo pa wa de ebom no enu ti Italy fo e wo bia ntweme e Facebook live Akoma 87.9 FM Italy fo ma pa wa da so na Daniel ya ta fa ne dada Italy Italy bro no be so no te na fa me enu de wu se de me da bi e wo de kata okay enti yenkwa se u pesika free ni ho se bia won fa sika mra na e fa hwa mo ba no a ade en yenkwa ye na wo fon so mo na wo fon so na mami nka de bia ka me ye sa de no wo me de mensa e wo mase a ka de bia no opese che se me ne ye sa de iti me de nku na me de mensa kasa me de nku na me de mensa wo nku no ma na me de me phone no ahia me de ahia phone nku no na me de mensa wo mti age tata onim se me de mensa wo me ba cha ye nku no wa ha sei ye nku no ene wo de nku no bai enu ti wo be yi phone no na fa yi nku no wa ye se de wo si ya no no wo be ya kire yen se ya se ye new experience new trick enu ti no ebia no on kan no kran na ebia no ye ebia no twantro wo nyini se enye no kre wo nyini se wo do se wasemom me fa me sa wo mase onye menye me nku na ye wudi nku na ye me pa cho nku ne we me pa cho e wa ha pa cho nku ne we munyimra Ismail fa nku ne bra wo ye de wo de ye na kire ade wo de kwasra woni ku wo fiana fabra ye atie for your Facebook live yes good Akoma 87.9 FM bomodia na braso sesia wo baba ya kire ye sei na wo se ye no se wo se sabe onfanisa enwo na se bra ba ma na se wone ne na no a sei na wo se ye no enti enku ni nie me pa chawo enu ne kura me se ya no wo ya de fa ye trimu ne bia bebo enti enku ne kura me de ma me se wan pafo na fe wa ye e de akira yen ma me je na se ya e bia fifi ska na je sa ye ma
ɛyɛ ma w'ani mu wa but o deɛ kyerɛ yɛ sɛdeɛ wosi yɛ no no nti woyi wo phone no a meyi me phone a yɛ phone no me hands free na me use a me de ya na yi na me de me nsa ɛwo mu say nti me yɛ kura obete okay me fa hye ayi na no na yɛ me hwɛ na yɛ nte kakra and yɛ cho okay Akoma FM na ne ho aba enti wodo sane wo mu say ya na ɛyɛ cho te sɛdeɛ edia wa se na wodo se wura no ɛtiefo no no wa ya kyerɛ yɛn no ɛne me yɛ saa na yɛ ka nsɛm pa o ɛde nsɛm no akeka o sɛdeɛ o sɛdeɛ papa woni yɛ pɛtie no enti wo yɛ saa ne nsɛm bɛ na yɛ no akeka o sɛ mɛware ɛme obiara na wonna sa woni obi da mewu uni obi da mewu boy mami just ensam no de edos ti sa be ma ho no afi ne ho ba just o ene o kan o kapa sa be ma ne ho ba ne ho ba na ye okeka asam no wo bi a wo hu wo to wo hu no fo enu ani nku na wo de wo nsa hyem na wo ye ne say ya chochochocho me pa try but enu so man ho ba enu so man ho ba mpa try kwande me obi o wa hu ase enipa ni gina wanim na wo ye ma bie me ho me ye but we dia wo nwro wo ho me nwro me ho wo nya video call kasa na eba wo kasa na ono kasa me pa try na wo do nsa wo nku na ye chocho me pa try but man ni nim sa wo se me pa try ne ho ba wo yɛ saa ma ne ho ba me yɛ saa ne ho ba wo hu no fo wo hu akoso akoma wo hu to ɛne me papa mo wɔ kra na me ko yɛ saa de ne ma na no case now the buy and so say another case say tia Daniel oh yes say on hwe ne ba no na nchen no ma compensation yes on hwe ne ba no quite different no kwanye case o the main case unnecessary say wa de ba no say be man na was still try for 7 years yes and you Daniel first case nsana akwala no de no kra de da ba bi kra yes because ma enfie nson wetimi agye gain so some penny ho asem we won twam fa kiro say we twam fa kire di papa say pa di Akoma FM na we na make say we hia no we kire we hia bi bra so when you ba ma motimi trans 7 years bra woni ba ma nya bibia nana enye is sao sama wo mo no so wi ase dabi mo no so wa kan hweda so na ni nyina chi dan bontumi anya bibia ma ade o ma awe wo say ne woni girl ba ko no ho dansa na obesi we pro we ni de wode ne bedada ne niam bia ni na oba ye no de ne wo mu ne say we woni ne wo ba ko no so awo mai enti wo ye na dwen say awo no emma enti nka wo pe we as a second wife ne say nka we ni wo ma no ne mo ntumi nya ne ho ade se ne yere ne mo wodi a wodi an se nka wo ma ne ko hwe ne na video sex na anya adwuma no ene ohun say ne emwa no because enwo ho no a e say why ne yere a wo ware wo phone so ene o ware ba ko so wo fie so na bia sa ne de ska bia wo nya bia ne nke beba ma na wunim sas ma ye keso oba bia ne se wan ko ba ja tumo ma bebre ye guso ye ka say wo ye business ye djuma watua me da so ebina na na ku ye kan me da so tua me ka fa se bi to megu asene koto ko bia wotum to e ke kire me poso me so me tua ka ebinum ye business so ebin so ye de ense wo ye se fiche ho mama but obey ye nyansafo se nkuna ka na ere o ma se we na ye ma wudun se wura mu a wo twi ba be sa yi to wudun se wura wo twi ba be sa yi to enti wo ye ne twotwo sare za kwan so na ni ayere ayi DJ ganga so abata na se bu jimi a wo yi ni sa wo ne ye na wo apa oh mama dabi mama na tete sa wo ne se ne nsampo a sa obade ne nsa be ye sa ama ye dede no enye komo sa eno de so de ade te se bia ayi bi
kakumba na enesa ne nsade because when e man wo nya de ansan ketekete betima mana ye de sa enti twotwotwa de achim jese so ti twotwotwa de achim no so the major uche twotwa no ha when say science teacher flow so mama enti we no enye real the way nkun na ye no obiti akwana ken no anu no mtese akwanu na ni te se bi no kan kwasi asem kase ni a otimi she bonsa asem wato ama no for so Italy abontezo ma enti we dey me reserve me because time na so nyame bo a ya beto aso ye hwe se Daniel be kan se bi asem papa bi a kire se be hwe me ma na fi me tue compensation ma se wa and this idea Daniel was ye adwuma ye busy any problem mama wa kire be friend Daniel o ma ye in time of say you very convenient ma ono ankasa ye any problem bra mum frame time say yate ye be friend say be push akoma mu nsem time akwhye wo kra ye be push akwhye wo ne ye atwa Daniel and this idea na ba school fees go so twa this time ka won twa this time o ma company limited company limited me amenye o mu ye one day that crop training the aba that crop training no ma ensanu juma de obedi ma wa na wa bona ba so chase wa ya de ma wa kokofa 13th November ya memenda ebe na wotwe na ode ba so e Redemption International Ministry Accra Old Barrier ho na Divine International Ministry so ebe malam ebe asamoja ma me efio enya wa na mu mebe ho na ye 9 o'clock no papa na ba so rating so de ode atofo mboko fulem 200 Ghana cedis na kofa dua de no so ba so 20th November and also Jackson Park Ascension Hall ho na ba so enioma oba be kire e wo sa adwumade ase graviato paint emotion paint turmeric alata samana shower gel hair growth oil 3D apples male and female hair curtain barbering and pain relief oil and ointment and said you 2000 so you know on betre or demo some leather slippers natural herbal tea for libido and free menstrual flow without cramps and also so about so floor and toilet cleaners air freshness nina or yogurt milk meat pie nina or tre ma uria pamphlet ya de church adia ya trogusunya ya de ma free so na gan ho de betwa ya wata yina de ma free uria so obetumi attachment so ho video nina ya twini na e de a good pen drive so e de amount pa say de be obetumi de akwa won sa na adwuma won mu de promotion so aka mama nneoma ya boss nina won se tobi auto appeal de ne hono no ya fa koto fie 22nd March next year fashia wo mo e wo Wembley Park wa na fa beja ataja achede o mo do ko Dubai mama na wa kwa akọ ye to e wo kama numbers I betumi afre Omel company was so 0506 061 620 0597 109 894 0540 502 634 Omel company always available for you. Okay, shaka fefe for talala. Bema o mema yemu nkoye wo ba ya wo so ne emergency repage pataku wo so de ye ka fefe castos amanse age atum kotobi na wo de wo pendodo mu atu awo fra Harriet was 0207183819 0207183819 yakwa umane so na ayona pharmacy sabre wo mo na so asre wo de impressor capsules wonu no mu esa no mpemu yade na impressor ya wo de twetwe no so we yaw ni na ebeko na ayona pharmacy fra wonom na two impressor capsules no oil ni bi was 0243 123 224 and that's 055 313 4185 Dank Herbal Complex Limited na the Dank Estroke Herbal Meshaba sasabro pe ko wa apostle ko toje wo kon anampo opasamo jedi afrisani ye ni padua ni mo wo trase anu asensere ye stroke ya de na say hypertension wo de ye Dank Estroke Herbal Meshaba shane so say ye wo enkran say ye waterbola. Hello. We didn't be free. Can you Saturday? Me pacho yanko. Pacho, I send the way you do money the policy. Oh man, no me enquire my kafra. Hello, we didn't be free. Good afternoon, Marco. But you did it, Mammy, and Casa Fishing and Yanquay. Marco, and no one. The crew we are saying, Maya was me and double. Because if we are saying, I am a man and a bunny debris,
omo ya de omo nyene hu ne ebesi daachi obi man so obetumi ababa ware we so no mu waja ho no ko how much more so wakotena abuchiri for almost 7 years what is not a trend o meye o ho ade na me ya hye ne ka wakra yetumi gya no na wo nyame enso de wa ya hye ne ka wakra yetumi gya no na wo hello we didn't baby afrefre hello hello Marcos we didn't baby afrefre bonita oni yanko Ipa cho me ka free officer abofo yanko ede oba no sese me ya ma ya na wo se ma ya lida ho pa Marcos monji bibi fama oba no na wa waste the time dodo nyame enso yenye bibi fama oba no wa waste the time hello Baba baby nini abema papa bi hey nini papa baby nini abema papa bi da ere abi agogo zuazi de o che mistress enya sampato Allah wala yere zo brofo na ba eni enya sam ketwa yanko nini aba ana tembi obi aya o zo me ko ba ye marriage material bana biza o ze o be man o zo no why ready for bibi sana because nyame nini aba o nya compensation papa because na Agnes o Italy o send message bi say pato nti sana menu abema pato nti nya hello yeah we didn't baby afrefre yanko hello we didn't baby afrefre me pacho de ama kasani yanko yetie o pacho masema yini abai kai eya ade a ekoto pa eya ade a ekoso nkankan ya bunufo mema no eya omuduma omudia ma kutiti die la ni tumu se abunufo emmane emu emmane fo mfre ubehu omo mema wari omo je omo siwa na so omo bu omo ta kwasewe metena si twen be ma 4 years edu mebi na me frɛ na mbia no akire o frɛ me no o ka kire me sɛ eba Akoma no de eda pa nti wonim ye benya bre na ye ne wadi bi ye frɛ no aka na mom eba yire pa mema ne de bia de nipa bebre ono so ntumi we dey ni baby afrefre hello we dey ni baby afrefre we dey ni baby afrefre hello me pacha we dey ni baby afrefre yanko hello we dey ni baby afrefre pacho e fende sam ka se tito yo me pacha bonita oni yanko yo me pacho e fende sam ka se tito yo mat entie wo ho radio no me so ye ni nkomo ya pa adi ayo ba eya pa ka onu be ma ninu ya ba na ye ni se ya e ka enye le de be ma bu mu kwase e so ba e se me di 100 million no ta on sa me awanti so ba na wo se e di bibi ma no me da se oba no wo se age bibi ma no odi ni baby afrefre mpache femi biniza mankwa mo ka se oba no se nyame wo ho be hwe no why na emma bibiri wo ho no why on fana ni nso abuchirifo no so abuchirifo no sa no motie me da se papa me nua bema yankwai Dr. Mensa Herbal Clinic bema na me mo ha me joso ma di nyina na Dr. Wanda Dr. Mensa Herbal Clinic ho ehuru butu papa yasem ketua hurampa ai empani se okusie a ote kwantempo mu no se wonyam likatu ni ano ya kokodurofo ni nyina ne se ye nananom hahama o mu di gyaye no